Hola, bon dia. Benvinguts a l'Escola Vicent Ventura. Estem molt propers, però no sé si mos coneixeu. Vaig primer que tot a presentar-me. Soc Carmen i fa, no sé si fa 13, 14 o 15 anys que vaig conèixer l'escola. Per a mi ha sigut molt important. No volia entrar en el rol d'internet ni de ningún adelanto. I vaig poder entrar a informàtica. Nosaltres quasi tot hem sigut sempre dones. Hem sigut dones de la postguerra. Ha sigut molt difícil elegir avant. El poder aconseguir coses per a la dona. El lluitar en el treball, en casa. Perquè en casa també, les dones no teníem dret d'una sèrie de coses. N'hi ha un munt de gent jove, de diversos països. Crec que són més de 50 països distints, que tenen l'oportunitat de vindre a la nostra escola. Perquè la nostra escola no sols n'hi ha cursos reglats per a traure el títol, sinó que també n'hi ha cursos per a gent que ve, que pràcticament no pot eixir al carrer perquè no sap on anar, perquè no sap expressar-se, perquè no sap parlar el castellà, que tindríem que dependre tots, preocupar-nos i respectar-nos uns als altres. Jo crec que ja sabeu el que és aquesta escola d'adults. Hola, veïns i veïnes del Benlliure. Jo soc Coloma, la directora de l'Escola Vicent Ventura, que vos ha presentat Carmen. I res, volia comentar-vos un poquet com va començar tot això dels noms de les aules. Fa un parell d'anys nosaltres farem un projecte, tots els anys fem un projecte d'escola, i fa un parell d'anys el dedicarem a reflexionar sobre la importància del nom que li donem en les coses per a crear identitat. Aleshores ens adonarem que les nostres aules no tenien nom i decidirem fer un concurs d'idees per batejar les aules. Tots els grups de l'escola feien propostes, primer hi havia un debat dins del grup, havien de justificar el perquè de la seva proposta, com si fos un concurs d'idees d'una campanya publicitària. Val? I finalment hi havia un jurat de gent externa també a l'escola i va triar una proposta que va ser una proposta mixta. N'hi havia moltes propostes de noms propis, hi havia altres que no, però bueno, al final va ser com la decisió final, juntava diverses propostes, totes elles dedicades a personatges i sobretot se va triar eixa proposta per el que tenia de mestissatge, donat que la nostra escola és una escola, com a conta Carme, mestissa, diversa i també perquè reflexava la lluita per els drets, per la justícia social. Ara altres alumnes de l'escola vos presentaran el nom de les aules i ja s'adonareu com el nom de les aules reflexa una miqueta el que som i volem ser la Vicent Ventura. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Naomi Contreras y formo del aula Germanes Mirabal. Fueron tres: María, Teresa, Patricia y Minerva. Estas tres fueron dominicanas. Ellas se opusieron frecuentemente a Trujillo, el gobernante que en ese tiempo fue muy duro con el pueblo. Las hermanas Mirabal pensaron tomar un poco de justicia con sus manos, entonces se opusieron. Hicieron un equipo contra el gobierno de Trujillo. Ellas eran una familia muy adinerada, tenían a su padre y entonces Trujillo empezó a quitarles dinero a cada una de las familias y se aprovechaba de cada una de ellas. Trujillo era demasiado duro en gobernar, entonces cada uno se fue dando cuenta a su tiempo. Fueron más y más personas que se unían a la oposición de las hermanas Mirabal. Estas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Trujillo.
Hola, me llamo Crises, soy una alumna de Vicenventura, estudio en gestos y soy el compañero de Naomi que ha hablado de Germanes Mirabel. Y estoy aquí para hablar de María Cambrils. María Cambrils es una escritora que fue nacido en 1868 y falleció en 1939 por una enfermedad. Ella es una feminista y una escritora que luchaba por derechos de mujeres fuertes y que no dejaba hacer muchas cosas. Gracias por escucharme, espero que te vaya bien todo. Hola, bon dia, soc Pau Carrasquer, soc professor així de l'EPA Vicenventura, de l'Escola d'Adults a la Ciutat de València, i vos presento l'aula Mamacoite d'Úmbria. Mamacoite d'Úmbria és una professora universitària maliana de Mali que és una activista i defensora dels drets humans i sobretot dels drets fonamentals de la dona. Ha participat en moltíssims projectes i institucions allà al seu país i fins i tot fou nominada per a Premi Nobel de la Pau. I no res, vos convide que coneixeu a profunditat a Mamacoite d'Úmbria i lluiteu pels seus ideals i per els seus somnis, no? Com és la seva aula, l'ideal de la pau i de la igualtat entre homes i dones. Així teniu la seva aula i una abraçada ben gran. Buenas tardes, soy Faisa, alumna de Escuela de los Adultos Vicenventura, GES 2, turno de la tarde. Tenemos en la segunda planta un aula que se llama Vandana Shiva. ¿Quién es Vandana Shiva? Os voy a aclarar un poco este nombre, quién es. Este personaje es de India, es una doctora de ciencia física, es una de las más prestigiosas ecologistas, feministas y filósofas de la ciencia, involucrada en la lucha contra el neoliberalismo y defensora de los derechos de los pueblos. Sostiene un compromiso incondicional con las mujeres, y en especial con la tierra madre naturaleza de nuestras raíces. Ella también es autora de libros de gran influencia como Making Peace with the Earth. Ha conseguido muchos premios internacionales: el Premio Nobel Alternativo en 1993, la beca John Lennon Yoko Ono por la Paz 2008, el Premio de la Paz de Sydney 2010 y el Premio de la Paz de Calgary en 2011. Además es miembro del World Future Council y del Consejo del Foro Internacional sobre Globalización. Shiva es una de las fundadoras de la Unidad de Género Internacional. Tiene frases muy famosas, os digo algunas de ellas. La lucha de la humanidad contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Lo que hacemos al suelo no lo hacemos a nosotros mismos. Las mujeres son la mayor creación que sostiene el planeta Tierra. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que he aclarado un poco de este personaje muy importante. Y gracias y hasta otra. Hola, somos de Calibu, GES 1, y estamos en el outlet que se llama Enrique Valor, de lunes a jueves. Enrique Valor nació en 1911 en Castalla y murió en el año 2000 en Valencia. Fue un narrador, escritor y lingüista. Se preocupó por enseñar la lengua valenciana y recuperar y conservar palabras tradicionales. Como obras importantes suyas tenemos La Flexio Verbal, Los Verdades Valencianas y algunas novelas. La vocación le viene de pequeño y lucha por seguirla a pesar de haber sido represaliado en la guerra por sus ideas. Es importante defender nuestras lenguas maternas, como hizo Eric Valor. El alumnado tenemos que hablamos el fang, el bajoco, el árabe, el francés y el castellano. Gracias. Wow, ara ja està tot en les vostres mans, perquè la identitat és nom però també és imatge i això és cosa vostra. Moltes gràcies.